This is the Nobles Rwanda TV, online TV in showbiz entertainment. Just like, share, comment and subscribe kugira ngo tugendane gatanu ukuri gatanu. Presenter na wundi ni umwami Tomutoni Kimomo Bigwi kubufatanya na Negros Nay One. Uyu munsi rero ndamye ntashidikanya amakuru yizewe ntandi wayakura usibye kuri The Nobles Rwanda TV online TV. Just uko nabivuze haraguru subscribe kugira ngo tugendane gatanu ukuri ikagenzi ikako. Uyu munsi mbazaniye inkuru ishimishije, inkuru yihumure ku banyarwanda, kuba Nyafrika ndetse no kubatuye isi yose muri rusange, dore ko Imana ikunda abayo. Imana igira ubuntu ndetse ntiyatererana abana bayo mu bihe bigoye. Imana igira inzira yigaragazamo ndetse zirenga igihumbi. Nimvuga Imana mutagira ngo wenda no kubera ko habaye ikintu cyiza gusa, ahubwo ibihe byose dukwiye kuvuga Imana kuko ariyo mugenga wa byose. Noneho tugarutse ku nkuru mbazaniye. Iyi nkuru irashimishije, ishimishije abanyarwanda, abanyafrika, abatuye isi. Nyamara iyi nkuru yerekeye kuri icya cyorezo kabutindi COVID-19. Ibyo yakoze ibyo ngibyo ubu ngubu nago izongera kudukanga uko yiboneye. Dufite Imana. Aho wicaye vuga ngo dufite Imana. Nta kigeragezo kitagira iherezo, nk'ibindi uko byaje nyamara bikagenda. N'iki ngiki nacyo gusa kiraduhangayikishije, ariko kigomba kugenda byose kubera Imana. Tugarutse ku ngingo nyamukuru, ndabizi amatsiko ni menshi. Iyo mwumvishe nakozemo nta kundi muravuga muti atuzaniye inkuru nta kabuza, kandi inkuru nzima. Uyu munsi nabazaniye inkuru y'ihumure. Umuti wahangara COVID-19 wagaragaye bidasubirwaho. Muri make impumu nizishyire, dore ko urwego rushinzwe ubuzima mu Bushinwa rwatangaje ko umuti uzwi ku izina rya Favipiravir ufite ubushobozi bwo gukiza icyorezo cya coronavirus COVID-19. Nyuma yo kuwukoreraho ubushakashatsi mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Werurwe 2020, Zhang Jinmin yavuze ko mu barwayi basaga 80 bari bafashwe n'iki cyorezo n'ikabutindi COVID-19 bakoreweho igeragezwa mu bitaro bya Shenzhen mu ntara ya Guangdong. Abarwayi 35 bahabwa ibinini bya Favipiravir bahise bakira vuba kurusha abandi 45 bitabwaho mu buryo busanzwe bwo guhangana n'ibimenyetso bya COVID-19. Nyamara murumva ko hari icyizere. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abageragerejweho uyu muti bakiraga hagati y'iminsi 8 ndetse n'iminsi 10. Ubundi bushakashatsi bwakorewe mu bitaro bya Zongnam bya kaminuza ya Wuhan nabwo bwagaragaje ko ubushobozi bwo gukiza COVID-19 cyangwa se coronavirus hifashishijwe Favipiravir ari bwo bwiza kurusha uburyo bwari busanzwe bukoreshwa. Zongo yasabye ko uyu muti uhita wongerwa mu buryo bwihuse cyangwa se mu buryo busanzwe bukoreshwa n'abaganga mu kuvura coronavirus.
Ikigo gikora imiti mu Bushinwa cyahise cyemererwa gukora uyu muti ku buryo ugera kuri buri muntu wese uwukeneye, cyangwa se muri make uyu muti nawo ugiye kujya uboneka nk'uko indi miti isanzwe iboneka. Favipiravir T akanyerezo 705 yavumburiwe bwa mbere mu gihugu cy'Ubuyapani, nyamara igeragezwa ryo kugira ngo ibe iyakoreshwa ryo rikaba ryakorewe mu Bushinwa. Mana ukunda abawe, Mana ugira imbabazi, Mana urebera abababaye, dore ko iki cyorezo cyo cyaje kigahangayikisha buri umwe wese kitarobanuye umukene, umukire, cyangwa se ngo kirebe ubwiza cyangwa se uburanga. Igihe cyari kigeze ngo utabare abana bawe. Right, na undi mwari muri kumwe ubarangaje imbere ni umwami Tomutoni Kimomo Bigwi. Just like, comment, share and subscribe 5 kuri 5.